me ban here come ban be catch it. Said me see some who say na me follow because me hwe said ye go church dey be na me kan o me say na said ye just say lyrics no sua no hen the one nyum bia onim to no church na me say first say na me tie obet nyini so and I kwento time to me ya young no sa na me tie I was a former mama sika I was say me ne we chuchu nkomo so no and I'm sika me di bienti e ma do fo pa bi hwe me samre na bi bi o me semwa ododo se me do na semu bebre oh if was sempa Ibrani, I'm a pewasemo. Boy, extra the penty. If was sempa, we hear na extra the penty. I'm a pewasemo baby. That my money baby every day. Or say, when I can't try me off, we say, I'm a wuntina me way. I'm a dear baby in Tammy. If you want to miss room. I remember some to me one tea. I'm a made of mini. Or not to me, my kumamwa. Go don't send me to Nasamu baby. Mamma Ampa say, Sikaya de oh, Sikade, of course, yeah, the baby. Who be our case, Sikadie, and they will be betting me out with Asika. And not the awesome. And not a hobart and no one and awesome. And the Scadi, Sikawi, Abuska, oh, yeah. Okay. We are near me, my brother, and Daddy Lumba Becatro. Obecatro. Oh, yeah. Says Sikawi here. Sicadi here. The Obecatro. I was a former Messica and a Chunko, Mecatro said, means Sabecano, Ofia. Oyeni pebi a mehwe pa na da bia onso hwe me on papa me da se agro na e usi chire Lumba nyum no ana mani Djka oh me da se agro na ye die no da bia me ka se uhunu se obi ye bibi odi a wo ye obi ye bi ana se bia obi di a obi ye no so obi nso ye bia na ebia odie no obi ye unique thing bia odie no e different from the oye no a no throw support now there are many panel yes in fact me hu no mani je ho papa na eye mani so ade hunu se dakome na obeden ebesia na ne se man ka bia nhemu a oh yeah enemi no mi oni yete ha ye twetwe nkomo yi me say me ban here come ban be catch it all said me see some who say na me follow because me hwe said ye go church dey be na me kan o me say na said ye really just say lyrics no sua no hen the one nyum bia onim to no church na me say first say na me tie obet nyini so and I kwento time to me ya young no sa na me tie enyom de me penyom to me transit na me tro enyom no say ya me to a me nye mistake lyrics etino me hu said ya o see to nyom na me pe wasem ye me da se pa me ade a me hwe pa me follow tempia me quote ye nyom sa wow mama sika enyom nchechire mu me ya ade ba won so se nyom mra nne na nyom ne nka wutiri mu nne no na won to de pepepe no eno no acho o de ya I'm said e bia said e mani si je nyom ho nti na mse mane basa na me kan je nyom de mani je nyom ho na we no de ma enyom ba mitimi sua ne na mitimi to ne no me na me ka se me tie nyom me tie ne keke ya time bia me pese me nya bibia me pese me to nyom biara okay se obi ho no ma nyom bia no de nam debi eti me nyom na basa mitimi tena se na mafa pen ni pipa na kunyina na me tro open west na nkasa na sometimes nyum bi wa mitimi tro e free tire kopsi tire bi ya na eno ano na masate to me nya de pen to so tro eno ano no yes nya de pen to so se me tro eno ano no wawie mewie no metimi ato ni nyina akira osisi a se me so de ya me de che o ya me de che me no nti no
sometimes and crofo can say mama say mommy when you need kakra so enyom ranti enyom maba it doesn't matter me de enyom bia meet me ato me nya tronko ade a enyom na ba na enyom bi wa ba na me menti because me no adwumenti no your friend say Facebook ne we no and TikTok ya me tanya kwan ko bebre because of adwumenti na so me time kakra bi na me menya no a me nya kona sometimes I me ban cry it me send me say hey man anyway way about won't say anyway about oh we anyway about nyum ansa na makọ akwakutie bi wo kra na me nte eso me nya etena ho am so oh anyway dey fine mama to me nya tie pe no ano wow me try na ma start na me wow na we dey akwese mama fa we akwese madam fo bi a o say na fuso kakra na obekọ exercise akwa flat on me na unim say okoye exercise na onwe na fufu osirachi na we dey akosi kono 20 on to achi akosi oh ya pages na dia na muye ya pages oh be ye na fufu dia na muye no brawa ha na dia na muye yo sorry na me but so ba woni pakro mama siko bi a wo so kwa akoye friend say akoye flat to me ya why there ebusa for na that so no only before ye Allah is the gospel you know baby obi abechiao pa baby obi abechiao mama sika nkomo na me shase afimfimfini me hu TikTok prekope de me hu ya ne say wo trend ebrebe na wo join app no me join app na about 3 years ago. No, I me ba ene masi wo mo ba ni ko mba vacation ti me na me kohwe nkwala nti me granddaughter at that time no be 14 years nti na me ko me hu say wo TikTok me na am say na TikTok de wo ye too young and now no be catch them say grandma won so cry beti me akọ TikTok no I'm too old for that. I said, no when you too ubeti me grandma ubeti me app no oh mama download to a family phone no I download do app no and all chere me say I feel no say grandma crow you good utimi tonwom utimi say I didn't now wo so ubeti me aye bi ubeti me to be na am so dey me dey we dey penny for nyame lie we dey nyame lie and no ntino afi na ewomu na makoho ba ko na me call up no so ti na ebi wa me hwe bibia na ye me fa na me dia ba beto me WhatsApp status na me dia beto ti me hwe sen crofo to nyum crofo once na me try ti e be say 1.5 years ni nam so ma me try bi na ja me so me start kakra say me so nyum bi ho na me so mato na me de ato ba ko bi ho na mato na me de ato eno ana fe ma no ebem ti akire ya me start staffing crofo me nya followers kakra na crofo nso so comment lyrics mama fe na di crofo de mama just say nam afi na crofo start frame me just say binum to me comment Lumba mama ne wana Lumba just say o tu Lumba nyom say de o to kwadwantwi nyom say de o to nam say mama nyim ho nam so me no ana just say ma afi me de wow ever cow. Sabra no kaza ukita how many followers? Say almost 200,000. Wow. Likes and so them say likes they say they me comment. Wow. Say they make an high life no because enyum be kra I think say Black Sheriff nyumbi. Black Sheriff Friday night juata jibia ma washi. Otiem hallelujah 3 a.m. wa homachi. Become enum stem nyina wanti morning guest ni asodin trapa maya ma hiti obre me case ya mama sorti friday night light no samaye for any be bi na ko wakuma me fine na me bo frame na man fi wa hwesu ko ai mama me so krade na me ntisa na afei asembe nti na wo hisa pretty girls is a puka high hunsa temuda yes see nyina mentida me abaso ye friend hookah otwini me wajan hookah 20 seconds be a tuba wow me see there no makachi uba sikane san jo hen na me fa ai la 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 ye wa bonten yes sikroma ye nti jayo ye wa bonten
Mami sika. Nyom to phone out to omo na bia contact you da. Mpacho Debbie. Obianya en contact you. Mpacho. Oh, okay. And na me hu say followers ni so grow sana. Ya na to da advertise near there obi so se bia me product me person. Oh, and not the encrofo enche bia kra me shase. Oh, okay. And not the encrofo me by first no encrofo send me ya na me na me share because me ankasa time pa no me nye obi am share that time sir. I had Ghana the me buy me time na no ho ade hours no nti no crofo send me isa bi wa me hwe kra because time kra me dey ebeya you know na better me ba ha dey me ho send crofo send me bia anti na no one plan is o ba Ghana da na say enam say the usi be trending and crofo say there be brami show ne ade Ghana dey ka wosen ka ma ba first no na yade ametaba every year bia na BBC nti for the past 6 years ni afi na ma ba Ghana ti Ghana na yade a last year kra na me ba samre kra na me training say last year okay. Na just say no one say me nim di nti na ma me e possible me start can say me ba Ghana pa be 3 years ni tem bia no tu sheda me nim di nti me tu sheda sa me tu sheda nti no and yet went in a idea me person because my near my be ran person me be hwe na so na me nim di enti ana ma me postpone ana fe na mami sika free santimantem we ya me free suta chebi mampom suta oh kontonchi say ne lumba krom ni kwadwofo su krom ni okay I was for mami sika na me no ebo enkomo no na said the munim no me say ma okọ TikTok a o de bo mami sika na me ni wudi nkomo a me ni di nkomo ya o de ko ne ko hwa de na obesan aba no aba abedamase empe bebre adwuma we ne ya na wo sha ase a me fa ne say oh we de ma sha ase de ma me nya ne kwa ma ba emre kwa animu no na obehia manager me pa say uni manager me pa chore bi oh say dey say me be anet we senti na make because oba ga na monitor we say one na say ono an ene ma de nyina nti no say ya obi a hwe me a contact na ono an Alexis Digosan, yes. Oh, okay. Akwesi poku. Yes. Ni dimpa no. Poku adusi konkon. Ni dimpa no na. Adusi konkon no. Alexis. Okay. And they say for now the member so no na e bibia. For now the pacho ai. Na days aka be mo Afri Ghana no. Eso ana because obi kura no obi hia for program bi. Days aka ne the aka be 3 weeks less than 3 weeks kra. Oh, when they say biwom. Oba when you 1 week. Me buy menya be 10 days ni. Be 10 days nti aka be 3 weeks ya. Okay. Almost. Wow. Oto nwom ni nyina ba ye nhwe ka na nwom ne nwom no. Ma bi sika de na be choose. Kane nwom no. Kane nwom no. Se me panyin nti no ne kane nwom no. En na nwom ide se because no de nkola. Ya de gigi ni keke. Gigi ni keke na kane nwom no. Wotna se na utia nwom bi wa utia se ma wo nwom bebre wa utia wo re kra ho a itimi chekere wo re nwom bi nso a utia afutuo to se kane nwom no de na ye na se na nwom yi de aye ya ja eniji keke aye boys and them because and na ma fo nwom na kane nwom de in fact kane nwom de me kan kane nwom na me kan Obama nsanom ne chenche bia di mewu na pedunum ha unse na nampedu nyum wa utia na nampedu nso de madam fo utie na nampedu nyum a wa se wa utia African brothers DJ adofo J adofo nom ampofo jei kuna kusi ampofo jei so first na nyum no na you mo pa ene dia akoy bibi ho yesi fina baso ni edie ndie nyina ye di bi me ankwa no bi ei amatia me frɛ odama o wa ma de me oda ho adwendwen enso tono mansa bia nsie ena o pasie odo ho adwendwen amame no wadu kroso do ho adwendwen amame no wadu kroso kwa dede
Oda mami wo kwa dede. No, mami sika me no yenya nyuma ansa no akwai. Mate. Manager. Manager me pesa me ne mami sika nyuma ansa na. Da manager pesa me no kasa, me pa cho kasa mami. Manager pa cho me pesa me ne mami sika ye nyuma ansa na obekwa awakọ. Manager bibia bokọ de. Erade ado mini akojo. Wadaruma mami sika na unim ne dada anase through nansa nyum tuemu ne ma wo hu no. Or they might about for years. Wow. Oh, actually, yeah, busuache. Ma, mbokra na niama biro kroma me na mehwe. Wow. The man na. So na busuano omu nyina wa manone. Ha. Enti me no omu anamuntu no akoye efie de. Chere say me fie na me call US a. Ono no de me nante ko ba bia be call Times Square, all the other places a. Ono a mama sika. Na binso a omutimi ye ticket ma me kwa Atlanta Georgia na bia makosra abusuana aka no Alabama Mr. Mike and Sister Santoa. Let us abusuana there you are very close to them. Yes. Na oka humpo. Yes. Ma ode ma ba ma beka ne ma ho. Okay. Hanti enye TikTok ana me dini mama. Okay. Me ni mama before TikTok. Na me kra na me so me ka o ma nanka omun tiase se obeba TikTok no. Oh, that be because America hono or a very big, very popular there now or a very decent. Wow. No, say America penny. You know, you who's a rap near the Zana and one kakra. Let's so me offer some more no ya almost friend grandma rap. Grandma rapper. Sana unana no grandma rapper. You know, bro, the gift in this song. Recently, I'm there. Ochame Kwame ne Kwame Eugene. I don't make no competition. Me wa kitchen and ba sakwasi. Enyum no metu ho na me say, de na oboy na me oh, ready me na ye pa bed. And I said that's wrong kon. Os oh me gina kitchen ho. Bi ansa brewe was so yi mu an kan fo you na watu sesia. Watu ni nyina wie. Enyum ya fe na ba enyum ne bedru ya na ba. Ono na ma me hu canopy. Me kura na unse baby me bo me nyom kono me mama secular no nti na me nim trend ne nim nyom na ekono dem ti ane se ma eto mo mfre kwaku gangster ma no to ne se na o na ba me yatimi ehun ye de se mama me sa enyom no Kwame Eugene nyom no canopy no mama freestyle kakra. Okay, me pacha wo. Mo mfre kwaku gangster ono kwa na onyim nyansa. Na mama ne the hardest equation no beba bema answer. So mo number one rock star. Ya made masanaba. Me top from crafetry kekenti mo mame masada. Mami o dende. Though we are in pain. By very soon ye be fire home for shege. Ye young kwai. La plenty. Enti da be na pia water sera be shekente. Ye be shia mwa homa chinya ji eni sadi ye be chinya maya tamfu akomati moma ya nyumpati nachi. Hey, menchira mo kwampapa si ya promise on my honor. I be stronger than a soldier mo. Semi grana mahama under your canopy. Under your canopy. Are they untouchable in the name of God? Your canopy. Hey! Alexis, let's just say, and you some good to yes, bro. Mama, the gift no that's from Consenka. The Becca say, oh, baby, and a tiffy. Ka, obedient say, a gospel, a sorry, no, Nanam Pedumo, dear, and on our auto. Oh, that's an unpedum so many talk. Or two nina. Now, a bit see me whatever the breath control. Yeah. Your crown, I see a horn, Dino. Master, today come. Yeah, come, you understand. But Emma, me bet to the ear now, 1 year, I don't know. But I think, say, a radio home. Papa because in Mitchell was a godson. Say, Nyame Fred also. Na, oh, yeah, babu no hoarding. Not 1 year. Ujani. Oba Kora, Oba speakers. Oba speakers. Aswa would yes, Eddie Africans. That is all you know. Can Eddie calling no, but she was too busy for that career. So obey a job. And I know the radians watch so why you busy say you or gift na me dear man or ka ho. Mepe kwan be faso a ebe daddy. On no nim say or the jina ni keke. Now
airport baby am ne be ko bia no enkrofo hu no amu to di na chiza ma music so be go ya me wanwa say airport me be hia na obia anim no eti baby o tete free no erade na TikTok ya ba izu agodwo mo de mo ni mo mpanimfo yi ama je say enkrofo hu no aji o say enye krom ha no se ehu ma me panyina me kra first ono abese me na friend ma me na wada ni ti kokko bronze no enti wada ni ti no ye asori panyini mo se krom ha de ya perception no ya igakra when the gens out, you know, mama, wa guy no ahano muna musi muna say yes wu ye no minim say mo say mo gene ho nsa dio mo say mo hwehwe ni munya me soma mo de te Ghana ha no e manya me soma nya akono kra hwehwe ni musa hwehwe ade okay si akumemo Ami ba utie ne kasa bro na ho fama utimi so we nipa just oda form kra nanso ha mama kan so online ni ti on she crazy gens nanso fra so dem ba se me be pia free nanu maka che ni nua no ujuna ha be bo nsama ma no munya hwehwe ni munya msom na mo de te Ghana ha no di bro radisha mami ske ka se be kana se mo jom to ho na ni suba yeah nya de be ene crown so one for na man I understand one for na man na time na ka me pen be one na time e be chase no inim se wo mu ide me no nyina na aka bom me no nyina na aka bom ntino dan ye be koso so adam ase or a very good person me say ba ya be onso de be ma me say ynyina mama ada wo be si New York na be hu say o mama okura said ye o ka say wa hwemia na ono nso ani so ade hunu so obe hu me na me nso ani so ade hunu say me nso me hia mama sika nti mama me da say me to me nsafre won so o ba say won so ato nsafre me so da se pa ya mi sha opa awusia for hana me ne mama nkomobo ne ye de ebesie mama o TikTok account no your friend is saying official Mami Sika. Official Mami Sika. Obi person follower. Follow me. Official Mami Sika. Mami na inim spelling na. Ena Sika na. All right. Wa me da say. So me da say. I was for me Mami Sika ena ebon komo